Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda honda mwe Komor makatika ondori jitamkao yinu anu wajundo mwe mwe Komor ni watukufu mahane kawaida uridunga uharumaze barnama jimshintiza hatu walio honda mwe Komor no alobonze nyimde dungawe makatianu no wajojailu wa bandaban garimtosao ni hezentosa za Kiislamu rumambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Komori daingerle mewambabi shangyo wajiburi sansaula nembabi harumaze madai kaundo zijiriwe makati ya musan wengonde mane kauti ya wanu haukaya ngasina madanine kao ngizo wajiburi zidhukuru osiku wa leo shakar na ukawali imadandani deze habari za ajiri harumaye prison ya mwali yambao bajo ya he prisonnier kaundo ya farikiana ne dunia ikao mzidungu banu hata zioneso ambabini Facebook FM hautsaharisha dadize zenongwe kaundo zundawe mananyasi bashari ya makatianu iliri hensu shahidi na homba Mwenyezi Mungu yake na mumnono shai forite ushahidi holi honde za ajiri wa harumwe lopitali ya bajo iho mwali haukema kati ya muso yanu ngasina mananyasi wajau ulio harumwe prison amoroni nande mananyasi bashari kao nge mwadi hoyo madamu andu imadabili ya hemna mwana washimvunia bambao ulona imahakumena mili yakoza yenda ilmarufu yangaliwa zenongoza janziro imakatianiwa jiundao haruma yensi ya Tanzania ikawe factory kaunde famia hewenda wa propose wa wiyo nezembwa daloni zo gizon zero abonga joja ya disi yararunde yahe ajali haurambende emruyaro mananyasi hitwa nande hadisi ya he mananyasi wamba Ben Ali Farid yalawa harumo mji wa Jongo ya Mbude yare mwanyendoshe hitwa rangule 11 juillet ya farikana ne dunia le 19 juillet ikawe mriamremenye dooi halawa harumo mji wa Dembeni yeuparo Muhammadi hazina lambao bebeto imakatianu ngutsawa afikru ataba kajaparihania yawesu ala inua jau ngarjohu iranko azito haula ufujari mziro wa ajiri monsiju wazidoendelea madari jo kazakifu nde ya husiana no msafara wa mbaba lukumani ne delegation wa 25 wa haruma yensi ya Korea du Sud wakahenda hariwende wa wone namna yokayale wainuye Komori rini kwa utukufu richojo utukufu wendini wahusiana ne patrimani ya Shikomori mjuwao zenogwe kaudo za onesi haruma zerezo zensuzinu rilona miji mitsanu henda mirandaru ikao UNESCO wa wakubali wa watia ukaya ngomengoni mwe miji ilona tarehi yahe ohususia wa hele bundo la aswi yabo ajau ngarjoja harumwe hadisi yawe mana malizi njizira abo harumwe hadisi inu tongwika wa Komori wenjingo wa shanga yao za barindi ni walo tabu zilonziro monsiju jadzwanza mali hasande makati ya musoyanu ranguze tabu za mwenje ranguze tabu za maji ranguze tabu za ulopitali hata mwishi yawe ni wakati watingofanya ha error harumwe lopitali ya ilmarufu yakemruka jafa ngutozidishwa wade mziro yabo zenongo izopia kaijaka ahaku ya ujusa delegation 25 ya wabalienda Korea du Sud bahari ngondo yaone utukufu ikao haringabo miji kao itilwa harumai tarehi ya he miji ilona ususia wa tarehi ya kiasili harumai dunia zonongo nzio tubengela dhima zemada hizo zitafunyeba nurizambe hauzena ilo Komori wake mashahidi wa hezijirio sha hamando ngarjoa disarme hadisi ya husiana ne mwana nyasi yakayafungwa harumwa ilopitali ya Bajo iho mwali yarfarikiana ne dunia ikawo mono wananyasi wa Facebook FM nana media zinji zipublie zionesa osekitifun duhonesa ukayabanunga sarma situation zero ba Komori nande za husiana ne madeteni ikawo nusu ya hema prisonnier haurambe once kwa tunda zihaki za mru yafungwa
Vanorma mbia nukayata mru ya rohitwa no yetu amba akena mdailizi uonde ya rohitwa mru ya hafa abo kartsuo na mru ya fungwa rishiawe nusiku droit de l'homme Comore madame situ ya tingo juhabo radati ambana ngena wandu wa droit de l'homme leongwanza wanene peine de mort ba ila traitement ashinyama mwanadamu kajutsomiswa poto ya fumwa shangu jojo ukanabwe hauzi mzamba zijiri juzi yake na nyendo ari mwana mpasoeshe hitwa hauyarange shonode yatsinze mrumshe sheka ija ukaba hahukumlwa ngwajuhowe hambari manao mengoni mwa wandu wanzao ye peine de morito da Comore da no droit de l'homme yabo zenongo zajiri juzi o harmashe siwa shamwali shahema na nyasi ya domu maderlo na wakati mwinji yatsa haimavoka wontipi ya makati ngwatsa hao sonimwe esirikali ya gwanzima ye mahakama haswa ikao sikaramba mahakama shasi hamba nakama ilo wandu wanwende wasuanye wanongo atsingofunya ye matso ye kamdu katsuto wa mapesa ya boku jarohabo na hatoa to waongo atrahilwao wengeze nongo hizo ngizo nziro ngarishadadi zao vanu hasibabu hindi weyeza hesa zibiri haukatu wa saha fenda zihwa unushahidi wa hezi jao ruomba mungu wabaki wake namo sha sijanshe mezebani mambionuka emakatiri zambo yanu ze hali za hema na nyasi bashari zizidi bo ambajini zizidi bo adembeni zizidi bo Comore ngari henso shahidi nangu joka namo insha Allahu sha bashari ze hali za hezi zidi karijajari tepani kiketi na entere ekangwa nzo wa mfungu wengwa jo mfungua ekakwa tuhanza watojo ujusa avyo banata Tanzania wende wa mrenge watojo jwahonezo wanzo wafanya na unu ndo bungufu wa serikali do wandu wato hanza wahunde wandu wa kritike yo problemu ya janziro izo nongozo no sokabura hakapati maturite wa politiki ekale wo yinu mwana Mkomore kana ujobua zepa zenyidozi nu ya hambeze ndo na ibonsi juu yo problemu nziro banda isingu tsore mwanga monao makrare mambebanu ngabo wale mwao magaya ngabo wasekulao farini ngabo wale mwao kaba roharma zensiza sharab roharma zensinku hama Marekani ho mahale ho pia tsukangwa aleziwawe izo ndabu zo karituza mba izo tindeze karikaturi wafanyi wao eshanjore ndo andu washe no tsulaze nguo izo mafiti makatingwa akomelwao na banu mrujo damu mrujo fanya shaho mrukomelwezu ngo za hiyo ndekao kanziro no wandu makati ngware mwao mawe ngwasekulwao ngano ngware mwao nkaba combien de fois razio na Macron watatilwa mbe hatilwa mhono naenda ataswa mihemru huo ivenge abwe kazi jehali nukaya wanadamu ngwajojo henda wafungwa waliswanai walalenai ila wajibu za kibinadamu za kiswala na kwatsu tekeleza a problemu za maji hoyela kwatsu yela worononyi mlohuri ya mlo mijini mshemeza uha maji ebanga mjwa waloma gobanongo andu ndini ninyi mlo harimwe miji mlo kapitali mwajwanza maji mtsu ahundu ewa lohoma o magobaningwa wandu ndi abo yo problemi kaonge bidiwa andu pia wajijue rirengeten mwe ya hoa Comore hosoni mwe hadisi yahe mru ya hafa warma yeshesi wa shamwali rimwelezeni ni wambajini ni wadembeni uka emanaha nyubashari nge mwade zintsibeti zirambao bashari nge mwade makatiri zambo yanu katsubuli waenda yasuanye hahanswange yabo wondo wemona waloyimo no andu waloyiho wandawo no andu ngwajua ukabashari nge mwade yavuka wahe ngujo kabashari nge mwade na sisi lijomtsaha ya heye ya rongowe ya hensete manyaji banyi mavoka ganyi na responsabilite nku uharumwe ma detenu kaondo mloma kliya wahan si haki ni kamdunga avoka bahani mruhende hatsa haono mruahenge mwade haungabo haki zahi za dhulumiwa mruatsi kensata ahe joka ya zabira mrunarengo wa Comore temwe mrasubuta he yafanye konferansi ya pareze media ya wambie zundrawo ema detenu wani paske wo ya fabajo mwali karjakare shavu kawahe ya haya rongoa shazijo kazi julihani hakabulia rijoja leora mbo kazi nzamba shamtila ze ansilansi zenongozi jiri gemjodo ambokaya abanibidiri herambe za tsongeza fulani ya hafa au ya lomade nono na mhemambe kamjoka ufungwa ngamjo ufungwa sha na mhemambe yonde zanongwe kaondo za jiri na kanzakte del zambe ban bakartu anzarke wale harmaze sujet gasne problem ya hema na woi ya hafa harmashe swa shamali
ikawe mwana wo yopara akartina isimahe shazione siha ezilonziro tindizo ezilonziro ndezaba sharaba hehela liyo izo ndizo abahari ona kawo ihasaha fariki sha ye bashari ejirma yakana yombajini yakano mjade mbeni yakana ye bashari ngemndu hindi bashari ngudhulumaza bari bakamba makalimu hadafunga rondwandu haba nwere ntimido haba boltu we jahunu fulani we jahunu hasibabu ndongo ndabori rongo wao rambweze ndo na hivyo siju ari wando ari dhulumundo zondezo nongo na kanza ntendenza ndiseban kablia yonjia harma mada yabili mada yabili bakomori de mada ya hemna mwana wa shimvuni ya bambao ikao mna mwana woyi ngasinale zina lahe shakartu livumbua ezazonge na kadiri ya mahakume na mili mwana woyi hayamrini da present formation ra parisa voya yaho mrini havunzi hawo mdu voya vunzi hawo mdu habalwa hendo l'hôpital ya El Maruf wendo l'hôpital ya mzo El Maruf ye mwana woyi hende hatilwa gobo ula mdu jawolo nsuju wale gobo elwatilwa harumwa katika wakana jaraha wa mtagobo mfikiru kami ntito abibusha hele joto na problemu za saya ekaitoka ejaraha kejaka cicatrize abo yo problem karitu juwe manomdu waola ikande namnale gobo latilwa almuradie mwana woyi ya mdu vunziha henda tilwa gobo l'hôpital El Maruf buhari yabo hende hando constate wa hando mdu wahe uolo mdu wandi sowola mdu efamika wajibu wa mtowe bonze mwana woyi hadunga na babahe ne mwana mshamba bahahe wajihundu harmensi ya Tanzania wenda hula l'hôpital wende waone hele mwana ya liyo hula wende wareme facture ya zuhima janamane abo manana nzona behali ndokaya wandu Tanzania makatianu wenji wa hao gwarambi yao ze problemika hao ndo zilio harmazi l'hôpital za Tanzania ukaya ye mkomori hasa hasinyale wa ukaya ngebido heni shakaya shende rekangu vuko rekaka tsuvuka shari sarirende haukaya ngasido wandu warengwao mali haku harmazi l'hôpital za Tanzania dimana juzimao nandu wakaushemeza wanuka ebanu komorine Tanzania ngasina mkataba hindi ebanu Samia Suluhu biraje komori juzi ine mahafali na refijo hata andu wakaunikiwansi za kaubuliwa wandu wadonja harmensi yobure komori litsobo hari ezila hasibabu hindi hasibabu kabwa komori ngabo twabiyambi zinji zifanyi hao harmwana wa komori harmashesu wa Tanzania helikao banunga mlindo reportage jo kaufanyiwa ya wandu ma medecin wado Tanzania wambango wa jorongoa amlindo ekandi zo zifanyishiha donjo fanye dossier ya Tanzania mjue mana banu haringa makomorien swafi watingo bala wa komora mandao wombe mo l'hôpital wende wa negocie ware mafacture warejei wende warenge mapesa ngabo matwabibu wa Tanzania wao ngazi waoneso haya ngoyakawa na komori ndo afanyo zenongo yizo ngabo wandu wasawaje hansi ma specialist okangabo pharmacie fulani diwanzo abalo wandonde warenge wa malalao banga bo contrepartie ya remise wa Johnny kwa dingoni no abade makliano daiho yangani ngabo wa komori hamando wa komori wao walo Tanzania wafanyo hamando wandu walo munu wadingona ndwelo wa metro webeza haraka usingana ndo abale wa suke wandu wadingo tsahema klinya ikango tsahema gari wende harumwe mijinze haraka yonde helo wananyasi nusu ya hao walo Tanzania wafanyao harumwe za l'hôpital za Tanzania neze pharmacie neze hotel ngwasomo aeroporo wendawe hima hata bajoja mkomorabala mruilo made haumri ajafanye commerce haumri ajasa msafara hulende mahala haraka wa mrengo wa mdewa mproposer hoteli wa mreme facture na bale facture ila ngondroka bale 50% ende urengo dingoni l'hôpital yondo manakamba wa haja wafanyeze commerce ndo hali yowiyo abanga saru ma situation zero zonongo izo wa Tanzania wa wasa wazi detect no wakomori yaweka ndongo hamanda yuesa njia hatarijerwa netwabia kwenda yafanyiwa hosoni ma yema nyasi bashari wende waka wa maje yishi wa korompewa wodambange ambassadeur ya urihane na uchamfu harumansi hamanda hiyo yana kna wahe hula wala ma espion wala ngwa hula ma polisi waliwa hula fulana fanya hula amjoka mengo ni mwezenongo za sababisha ratu chilo harumo woroba Samia Suluhu yeti mjinga
kajajorenga wandu wachamfu wabala wizi na twabiambi ya wate harmensi ya wadonde hobure na abonga monoke matanzania ngwa Komori ngwa huzawata chaina nrovi na zikaimati shasa miasulu hambe mkomori katsunja hunuko msa zendongo ya ziona na bashari haunoka ya wansuana adamu hukamdungu toka harma media rongowe wajusu avyo ya kamili na wanadamu ma espion majeshi wande wanoswa mapesa na mahakama ya Tanzania ho aeroport ho malapi ya hata no watsorenga mrubahara kaurongwa harma rezo sosio Samia Sulunga mjokame ngoni mwese nongo zatsongeza si wakomoratso tilo harma zensi worodwa zabuli wazidonja Tanzania bure batsina visa de hadisi ya basharila ila isalise Komori ne serikali la Komori ngeri jeri kazeze to abiazi fanyano no wana Komori harmainsi ya Tanzania wo wijuli ono wana wa Komori harmainsi ya Tanzania zeto abiyambi zifanyi wao wabirore ngwana nyao wabe harma zelo pitali wendaore ndema ko bayiwe teste wa iho wana wafao iho simambiani kasina mananyasi ya balemu anaboko ni kwaye juzi hakahumziha Mungu mrehemu rango mwezi ngasina presque 2 à 3 semaines yemrumshaha zingarwa ko l'hôpital afungwa yemana hatilo harmaze nguzambaramfu hafanya mifumo na mifumo yo hasibabu ya tsoliba mapesa yemrumshahari facturiza hemana ne mana wo holwane l'hôpital auke l'hôpital do mfanya operation amandoni wa biranai ya transfer harma clinique privé yenda afanya operation abiliwa mrunga sindanu wabangwa mrungo harmwe mizwetswani wa mrunga harmwe nyama wa mjaza maji emana wazimba shetwa ya hafa yeye afanya mbabaha umzaza yo foti ya kimetsa yo error medical ndo abidio ndamnize fami hiyo shanga monao nde kinyume wambange bidio mzazahe na mbabahe walibe mapesa nge mwana tolwa yabotsi do kandi zoba ya mzaze hare ngwazi ngara ko hospitali harma mifumo mili na mbaba walibe mapesa itsonchashi halafu yabo izo pia ngabo wana wa Komori kaungwa kosionelo harma za feri za hezel hospitalizo otsi haki ngabo wana wa Komori wando we hadisiona wando harmaze nyumba wando aljiri yo alando ndamula we fanya 50-50 ya wambo kanga joni kama pourcentage noro wando aoje hum izo nyumba kawata kaziti conditionne za ukabala le mrulo mwade nyumba zito na mbandongo ya hawa nyumba za sasa ududu nyumba ikaoze condition izo kaziti onorm olamria rawade mziro enda fanya treatment ha yenda ya hanso abahanika au yongu tsozido wadera hajabe hospitali wana wa Komori wa ile wao si haki zenongo mfanya wana nyani donc zenongo izo pia do banda ko jaramboka e mwana woi abo normalement el marufu deja ikabidi watu atakewa he hadisi yinu rahane jaji ya he mwana mbude haukaya msujue namna wa mtalego bosheke manenda ta olomdu mwana wa maha 10 miliati lo gobel marufu enda ta olomdu ya junde Tanzania halafu ni ndo bakartina ma medecin wa ndo bangaru waone yao ezo mruzamba haina usikurizo jaramba katastrofu ya jirel marufu juzi tsamba ya kwamba nilashilia mwana mshwatu ya kabzaya ye mwana akautola hombani ya hobola omhono haraka ulezi wardia lekezi wa drejezo omhono izo erori ndininga spanishi hao juzi mwishe ya kambeni ya kanzazai ya kaubalwane ambulance ya jaba kabwata zelera barika bataka gineko ya mprena en charge ze problemu zilo marufu aba hangizo nziro rahana hini ndongo nsipya na kapsuta uhara na bani hodo hambao shabo tsideze kliniki haukaze kliniki wakati na zelema wakati na ze materiali ikaonga zishindozo kipemu adenro shabo nga obligeni wakati ya kazanasi swa mhamza zel marufu yel marufu yonga bono ngwendi mwishi ya juzi ngabo ya hafasi babo oksijeni yakanza fanya operation iho el marufu tsena tsanzishiwa sasa ni problemu ikaonge bidiwa Komori wajuwe donc uzije mwana woi ha deplacewa habe wa Tanzania hende yuho hende hare mwa factory ya zui machanamane he problem ya homdu bwandi sola varombo mnyezi mga jandeze famizo subira ya wabeneze mwanyemba kaziti nyangu ino periodi nziro periodi ya mashuhuli kabana mrungambe melo mwango rauloho ulobo nzehunu raulo Komori zanongo pia ngasingo njahar mwe mashuhuli yabo ino periodi nziro ya shida mrao ne mrungambe le haali zoni lodi ngwambo wangu kabanu ngabo saison kao izo bengo hamba manani holo mangaho revero kanauzi hunda okali sarijita harme banamba ni ya he na dayinu richo juanga joka hasulindabe mkomora sanjar ma piege nziro anga wando adingwa banga mijafundisa Abdullah yenkamono ka ye zindazi bakomo namon namonao
Womrulo ono monawa Aramni kapi ya renze na renze Amonawa izo harandaru Amonawe bana harusi Monawa Monawa mtao huo Bon Nchenda hule bayo msamu yono nyonsi pia Shabo tikanzani onese ila namne kaundo rilio harumayensi Zila harandaru Zenda zarengwa Dubai, malilekenda Dubai, watsina zenongo zadu ngabala. Izonga zanzozi oneso kabanu ngabo prioritar mwene shama na damu, nanda zinuriza mbao. Emana wotsu wande aba hao mduahe ondo wolo, karitu jwa wajo karaisi ya huye komori maudu, karitu jwa hajo ka waziri, karitu jwa hajo ka somo twabibu, karitu jwa hajo ka somo avoka, karitu jwa zenongo ya jofanya maudu. Rombo mnyezi mgonde unono, ya jake shifanisha hensi nefamia hae. Sha yezi nungenda zibe zondo wa komori bwana Adamu. Ebanu rumando harimaze nongo zundre komori. Mkomori harende yatsona nongo za fikiri. Zemalizino heli zitambazi wawe hali inu. Mruchingona mruare ngo mharuma kazange hamabale vya hasa hetimi zinazilade nruvu. Zilade nruvu hata jafe watunokali vize dene zila o wajupanu. Yengade heli ya wasulibu wa komori. Riwasuli harimadara jahamade komori ne maraisi wa jobana. Haina mru ya haja gutingo kaza karo hanjeza dene rahane ya kaya aprenga bandu ambao kaheni mdu natsodaze mjozahe ngari kubalio shabanu mkomori hana tabu mana mkomori yeka kubalulu labo soni mwahe na banu za influence zinu zo gravu haukaya emakopeo yanyu yanunde ya rao wenji hitwa yu hata makati mrufungwa hiyo paske uhambilo kaya enge kujandi hawa one sazinu ola kaja jona bengu kopeo enge tindabu wahima banu wasote bolona zemvu ulona zenchida za ushinda usotari mwe beto ila wende bala ye manaka jajona bahambe gusotende bala abongu joji wafe yonde maneka unga bonongoka mnungu fanyo mrambilo kazi fanyo batino wana zifanyo batina ndukawa one wajambe ngwa fanyao kabambikawa tekangwa fanyo ndongo hambo kaya zinunga rifanyao shamtiko peye shamkomora hansuka ya wopariwahe baheola ngwanza adunge kamna ujo hamba kati si ujo uzoha nduzahe uzoha nrupia no yanza afanye jola iyo nde tambu rulonio shabano ya daka bati uiremo iyo kabati uiremo haya abaha hafanya zila sikari jwa hile shiema pesa neheli ya lola sharon ne dhahabu nde via hahe bien sûr ngaba jwamba arti critique shanga sar mabaangwe zindongo za hajari somane emeshanga yo maziro emeshamko mori nganzo yala mhedi ngo inaferi yinu si ono juzi ngabandu wale malele mama sijilele machamba ndini wa hundu 55,000 euros sika ushemeza banu baiti jatundunga bo wenda juma kabo tsaino Yamana Anisa Ziloma Funani ya Mariama Papamsa Nana Mana Anisa Madamu Abi Shindesha Mashahisha Lailati Jarreme Ngoma Usukwalelo Rikautwale Kombe Ifeza ikaude ramunda harumare karton rangono ze mwanami atano ze mwanamshe mapesa yo kartoni pia 30 million ya shikomori ngumuje jailia zenje masonti kangwa benze ike harazima bjebindi becha kadar parta sidomo mliba harazima bjebindi becha kangwa benze inshallah monao 30 millions yongoma 30 millions yongoma monole kiesi lila kabatsa ata agent de sécurité bala kabatsi polisi municipal kabatsi nongo dongo zotsoka ya maudu bake wanduwa jifujari heze mali helizi vumbulao hizo wazubewa wa wazaza hatu wafanyeni zofanya pia warengeze mali zila wenzao warandu hitwa harumansi kaonga monao zenongozi jirio donc banuti lotsoka ba handungo ndo mapesa shatela namna yoshindandu ya securize wandu atauze ajali wandu kwa tsufana banubonsi junga boriyali 30 millions ri haila ila tido bana harusata kana ushinda be 30 millions harimo mapesa joka ulolo joka uvumbule mfumbili
amnadhirishe bwana harusi ya joshinda ranguye maharu jale josamindu ja yene nto ashenda etijizi ndini zila pia yetumu na zadu ngabo pia shajo to 30,000 euros na ngono warema lele mama ya lera nsanu uhondalera mfukare 30 millions zenye kumbizamu nu ekazi wasile 60,000 euros yabowo mrikao hadisi benge kweli zo wasili shawo mrikao vraiment bese hatoka jumo twenda mbiohunu ho twenda armani kumbi nsanu par jour nanga monao simplement ulamji uloko mori ilalele mama 60,000 euros nabonga mjonelele mama ilake jaka na fijo ngabo mijihunuri dungao ngamfikiro kalata ngajokondra 1,000 euros 2,000 euros bahe kamwishe finalité ya hezengo mazao twambanga bo 155,000 euros la dernière fois sikambaba la walando ndrame njiti jatsunduta wanu enda kaza 5,000 60,000 euros yabo ngasi harumana mnayokari joka kweli bonsijunga mapesa ya mkomori hajo kange na realisha nguirumonai ndo manarlo mamaskini nikala uzamba ngarumao na ndo manarlo mamaskini shatsa ila valejo mkini hoko mjinhula balanga boshuri joka utimizi nsani wala hundu 60,000 euros ngabo jondo 30 ngabo jonda hata yabona moneze ngoma wizo ukabandu wasilo harmanongo za 100 millions na 200 millions uwo mji mzima na bao sida pesa ya ile wawe ngada na adani kwa ndo babao hila ulamru ya kaurema ngoma wandu wako jawa mtinie valange no kumbi tena ngojoka urema abo wokartu jaho ndurali ngabi abo ngoma zamana adamu mzima rangwelele mama ranguo kumbi rango wadaha tijizindini ndugu shinda asili 200,000 euros wawana adamu wadom jini watingoba landa wechuza jao wepata yabo zila pia zila dene en plus enu dene ya 60,000 euros bomana bo yakabalela nzima shabura kujendaru mukumbi watsanganya ya ferio pia wa raya labala bafundise Abdullah imri aroki yamba yo yado zungulaniyo ezilango joko libaje na balahu lolango lidojordu loze mwana mahungu joko lolango kazokiesi ngaba amrikao ngarjos bitira mbokaya kwa tsuro raya haruma hatabu ya uzingara malene kulolwa ngaona malene mwana ngulola ndokaza kiesi mwamjombaho ngulola ukaza kiesi mwanaho mwana majangu lola ukaza kiesi mwana mshe ngabo mbese harmada hu ka ndo hanza utunde ujueze maliwa ilo au Allahu yaala shandu kwa tukirura uraya ndungo anyo ndu kwa tuhura na kabatsimba reform harmeni johansu ka ekawe mzaze hulola ukaza kiesi tsitsambo inde mwana na banonjo wana kwa tuliba wana original walozayi horenzatu mwana mfaransa ngutsaho umwima kanza zengo makanze ndinyanza mzazondo redene aho rani ahe mwana hurani ahe mwana mjomba ahe mwana mmaho ujama udungwa nzoro ya ahe mwana mme yaboto joka jumotso renga mitsangwari mwa mji mzima wenjingo hata wao asarme problem hiyo donc yonso kanzante parenthèse heze problemu zirundao abasa inunga mjio harme sujet ya husiana ne aferi ya hemru ya ulwa kasina mananyasi ngajo humre mamla zebema wamba Ben Ali Farid yalawa harmao mji wa Jongwe o harmwe mbule ngujo mre mamla zebandu wa jema de mana nyasioi Ben Ali Farid duo oinde Ben Ali Farid ya ulaya ya mercredi 11 ya ho mwezi wa juillet yunu ya fariki anane dunia le 19 la ho mwezi wa juillet hamba Ben Ali Farid yalawa harmao mji wa Jongwe ya mbule yemriamuwa ndoi oide mriawa Ben Ali Farid doi yoparwa Muhammad ikawa hanasirni ambao bebeto yala wa harumao mji wa dembeno harumemba jini oide mriawa manamme ula namone sabanu amba Ben Ali Farid voilà oide ya muwa woi doi voilà oide ya muwa donc oyamua eparo Muhammadi ujuliana isimu ya bebeto hadisi ya jiri ndokaya ikande tarehe 11 ya ho mwezi wa Juliet yunu kausiku wa mfu monti swamahan ye version la wambili ukaya wanuandu wa kwa julana Ben Ali Faridi hatsa habebeto ya mazmele garilahe aria sensaweni yafanywa na kursuahe ya ria saruhe ya he ngabo amba halirenge basina ukaya hamuzisa shanga bwamba halitsa
wala Ben Ali Farid nguna mrema arengele gara siza hensawen haja hatrene hula ifanya apeprele rambili woi bebeto hampara takajaka ujibu bebeto harengambe se taxi bala habiri hasiza hensawen haja hamparisa har ma place kao yo karibu no mahala ndadi ngorengai magari yonda ibembeni kao yo hamba place ya mwamina madi wayamparisa o place juba mwamina madi ya kotenema gari yorenga honda ibembeni wanjila na bala har ma mashindano ka harahundule gari liminyi hamba be retroviseur ne ed wandiso shindana ho shindana bala hato wanyendo hamremeo bwetsachu ngabo wamba wakati ya kwenda msahatsa henyendo atambe mparisa ngujomremaru ngabo wambe hadi shaizo kartu confirm shando kai habala nyendo na bokaja kana gari shaka urenga transport habirasi hi hajawa shindana bala hato wenyendo haremewoi Ben Ali Faridi hamtsambaza shehitwa ola Ben Ali Faridi harengwa bala harakanku habe hozo l'hôpital Hamzel Maruf wala Ben Ali boya be l'hôpital Hamzel Maruf o bebeto harengwane askari bahe ya gendarmerie wa mrenge ansawe haretewa woyi yakafariki woyi wenda hula madaktari wende wa mrenge wa mprena en charge wamtiha wamfanyia na scanner wamwambio kango jojo reje ijongwe wende wabaki ngari johu pare kari parsa ze resultat za scanner ya haho wamlibere henzahe wayamlibere ndazahe ngemkini hao kainu fami ya bebeto waja waonana ne fami ya Ben Ali watsahama hadisi bo waishia ukayaula mwana harejezoda honi zenongo kaziti dapreo kaziti hau zero wa hadisi mbesa ndumulewa na unsuju almuradeza la wana lokabahe ya mbesa information asilula gendarmerie hau kartu joka suitiahe mahadisi yanu wa muhimu la bebeto nda hachililiwa za barindi ni hachililiwa paske bando kayaola hachililiwa l'hôpital henza hambinonde yake nsali ne scaneri halafu mahadisi sana kartu Joseph Ami hamba shatu tuvo mwe izozi jire hadi okaya wala hachililiwa waishi okao la bahachililo la hôpitali wayaka ho prison hachililiwa ne gendarmerie henza he sina usubutina mbe bafanya mahadisi okaya e famia Ben Ali ndo ambachililiwa sina uzambabanu sina hamba ne famia bebeto sina hamba watenda wangu sho muhimu woibo ya tololo hôpital yendaza he jongwe ensula wiyo wa wala mbesende nso abiri wachilila ula mraji na uyarwa hitwa henza shawala wende wakaansi hatalwe kenzi ya mercredi 15 ya wende mfumo nsi mfumbili mfumdaru mfumne amjoka abo mfumo nsi mfumbili ambeseka bjaka hazi na mfumdaru mfumne ya mfumtsanu zira resulta za scanner zilawa simambia nukaya ye centre imagerie kabati wandu yihongabo doktori nzimabahi doktori antiki kaonge na sente ya iho l'hôpital gena maha 25 ya service hatoolwa hadumbizwa hazini na wanu musasaidi ne mwana wazali ne director ulo ya rubari haka usutene ya grevu yewabiliba henzahe ye service iyo inu ya usanane radio neze scaneri neze ekografi kaiti na mrekati mru mzima ye mruo timambiani banula derne foka ya mrenda afanya scaneri hau radio hau ekografi ngushinda afanya mweza tamezmili raja niko resulta kasibabu mru mzima kana ushinda asome hizo pia harima wanduwe ndo ifanya radio na scaneri watimizomengo donc i retarde resulta ya hebana woi ya kauja yafe mananyasi Ben Ali Farid hafanya scanner rango mfomon sa kwe parise mfumtsam rangule 11 atale 15 la boyaka uparise resultat wala hata wajore parise resultat waangalia waone heli zanongo zilio wampara haraka ya rejei l'hôpital kajaka ujusa wampara hata kajaka ushindo ujusa telefoni wapu ambulansi hiruja ijajongwe jei mtahe ya rejei l'hôpital haukawe ndo angalia wahundu kaya wala huitswani wajiri degan zero menu hundo kaya damu itanganya hano wengu hafanya hemorrhage interne hende bala haraka henda ka ufanya operation
hafanya opération le 16, hospitalisé le 15, le 16 hafanya opération ya opération birinai, haja koruda rejeza opération ya bili hata le 19 Mwenyezi Mungu arangeshumbe shahari 11 jours womri apa sula shetso rango mfomonsi bajiri dega hotswana zodi zoran zote parenthèse banda boka ya hitila fwen zero ya ndo rahaka tswambe ya tolo prison ya roa hitswa ngalitsingwamba zinzonde mwana nyasi yabo ando abiliwa poursuivre ndani de ma docteuri wa kombula yenzahe esi hunu mrutso henda hafanya radio hufanya scanner hufanya analyse ya kojo hau mbandongo ntiti hunu wetu ambilo kautirohe ka hondo urgence wetu amba kanti ya batal par 16 resultat rangu iliwa jasure ka kutina problem ngewa bule wende zako yotire analyse ya kufanya arma laboratoire hau arma cabine privé shai hondo l'hôpital en urgence mbia pasula shetso hanyendo gamsubuto mfanya scanner mumpulile mwambende zahe mumtihe ejarahamu nobo jumu mbulende zahe hizo ndizo na kwamba banu juzukaya ngabo problemu zijirio kao ngabo andu wenji wa neglige wa na nyawo hifako mori yaborto benza nandeze ajali za magari na mimoto no andware maone magaronzi yani simwambia nuka banumru katsojo jusa mrujau ni marania haina mru ya tsufani so formation ya premier secours ya hezesho za premier secours hata ze massage cardiaque ngabandu kao suringwa tsingoka zemihono banika okejabidi wa maitufe wa muhafu ngono mru hafanya aksida gari hare mmani gari hajubu bonsi kamtsuju wabale hedi shetwa shadangani homoni hawe koloni haule dingo hau homala avunziha ngono mrabe za wamzingare mihono wa mjusa wa mimisa wa mru hitso hafu izo tizamba ukaekeko zepungwa na formation na msane ndohenda armaze place publique même do shindoni shavolovolo ndenge parlo rimhensi usiku mabenga alifanyisa formation ya hezesho za premier secours e kama nomru ngahe tufe hae kama nomru hali mbendu hunu shindo nakalo heli ya ushinda mumlekeza ta mumdebloke ya tijo fanya etufman totali hajoka habali hazan fiaka kashindu respire hafu e kama nomri kaongu respire no mono kakatu shinde zazen fia yeulazo a position hindi yeukansi yeulala yeufanya wa ye kama no ani zanongo izo pia ngizo muhimu ko jwambo ware maone magari no yao magarini izo meuza babani kamruka doto wa mrugarine ka kutina hatamba formation de base na mfanye muhimu kale gari kali janja mroma ono kemro ingu joka huva na mtimtowe na mlinde wandrika ongo ajwawe hazi wajewa mtowe kamra ono mraba la moto harema hau ye kaske ngio balazi bubonsi mtito mzingara mumtoe kaske muwa iko kauka mtujo hasa wa ninyanda hubi panuza jalinziro tidemruro hedamu dezilo homo nutojo zadiha marumbo ya diha shetwa shadi homo ni balodamu moni ho circular mo wengwe omhono adihe colonne vertebrale bo ya diha eshiuno hondo mjusa wala humungua paralize mindu izopia izonongo abido akomori waju izonongo muhimu harma manadamu mweshele harma oyndongori lo inwaba hanezajali zijirwe nusikuba hibo komori shanga bo neglige baso l'hôpital El Marouf harma hadisi ya jirie mananyaso Benali Faridi ngwaona pari ya responsabilité tena denku ikaubide médecin kao hawema médecin kao do akahumbulia rohe famia he kobidi wa mshitaki sindo kare famia wakubali yenye ngamjwa ndio tsala tu yahanyo kama bwana mweleza mwendo nane mwade wae yote hala tu yaha gujo hindi shaye médecin kao nde asubuti yaona mramando yako zare mwanyendo yafanywa scanner rayatulawa hula ukamumlibere nzahe njemende mwake nsunsanu après mumpare mfanya na yitse nangani madhoamana ikabidi mpursuivewa na banura ili rehare jesho kangabo médecin afungwa komori yao karina parobo na zajali hizo kangwa tsojo dambo kaende de l'hôpital yada ula ngarjo protégewa wonda si hawasi ngarjo ji protéger yotsi haki ngamrao hitswa hengezo anduzamba dorimdu faransa banu ya palonda fanya scanner ya aux urgences ya fanya scanneri hau ya fanya radio hau ya tsofanya analyse ya buli ndaza herejani kwa resultat yoke japaro kiri yokabati mdu banu ngamlance défi banu kabati mdu ajonda harma urgence unu faransa yende yamba kangu fanya analyse yamba ndaza ngajo hupara ungo jerwa resultat par mail impossible wotso hanso abala hata resultats zila bengelera kumi waone kaka basi probleme kanga wo problemu zokawe hansiwa ngoje hansiwa e ka traitement ngoje anzishiwa ngobula wendeza ko jwanda scanner na ndongo zasa ya il faut waoneza la wanarangu watijo kama responsable
wahubula hondo nziani honde hufu wajamba za barindi ni awasilo urgency mwatu la mhama wa jokipe naye hata mwajeza mhunda imana urgency ndi donc ma médecin wanika ondo afanya seno ngozinu wanunde ma médecin ka ko bidwa poursuivre handani ye famine nsujua za barindi nsujua ngo mama maskini nsujua kwa jaka ne volonté nsujua ngo atsingono kende serikali shanga mtsingo jokaya harumazeno ngo zajire mwana nyasi oi Benali Faridi apari yahe ya mrua hitwa shahata wanu wabango ndo wa msuwanyi ngwa una responsabilite nku ondo pande wa helo pitali ne zajiri ya bili deza husu ya mrua hitwa ya mrua hitwa wanu wa mlibere karitu jwa mlibere za barindini halafu haba habaja batolo andi nsa inungu tsa afanywange alansoa mandadare ngutsa ya la recherche haina mrujo mparisambaba hanu ngebilo ya pare police awe gendarmerie nationale su ngutsa haukaya bo yachililiwa etsi daba ye hajoka wa jindongo nziro aukaha onedega wa ebenge kajasoma longo za udaktari ebenge yabo rangwe saenda undashaba yachililiwa nabo hakomi ono na ejeishi la dimaho ya tsunani omsedi wotsikanzaneleze banukai uambao kai ekamjamba andi hazingarwa shana mdozi sasa circonstances za bari yachililiwa mimi ngamjelezo ka holi hospitali waba ula henzahe ashuwa bale wajiri mahadisi suwa la kaka na wanriho ba watsamba na mishie wotsuo hendati wa henza yongali mgardo rende nenza nabo yotsi haki yabo gendarmerie tsena wafanya erreur grave parce que yo acte criminel acte bana wo ya initie yafanye mruare nga kusudi ware nganye ndware mamruwa mtsabaza shehitwa wotsi mrotso bula enza hebengo landi habuku ashebida hukumla heshetenda shila haukawo mriata nia yaro hitwa wato ka jwa fabo ntsiyo yo batino bitsaza ntsuntsanu zila awuza ntsukuma moja henge aba habo gendarmerie ne police ngamre hansu yokaya ekamru hare memrushonde banu kajafa labondu ngebida bula enzahe ya baba karjatso hufa ekawa ba hamwe shoka ya mru hare memrugari shemru ha shindi havu kubenge hendenge na zetabu zahe ulamru jokwenda zende zake mbade hata zimrenge yafe shahavu ku habamba kwenda za hapo batsolo pitali ya tsojoza dipo mbani neza mundu hapo ba leo hure memrushonende humungwa mhono ndonda ongulo mhono hata bakina mhono mzima shahavu ku hapo ulangu jofungulo zabarima ko libere mru yare memru nyendo rahamso yani irieke shetonda show ishotso ko bidafungwa ngabo zifungo za mru ya wamru abaka jafa shahatso renganye ndware memru hurengebwe ngo hadisiona mananyo humremelo ebanunga mfikiruka unando adingo shita ko andu agreso andu monzani zabari pala utsu agrese mru zingara mru humtsu humdeya hummenase urendeje ndujo henda porte plainte hizo womri yatso udeya verbal maya umenase ngojoona ngamjohuwa ngamjofajau yejuze mru ya renda shetendwa yabo yabo ngarjo kamba ngasina serikali ngasina ndendi halafu abanga mumtsahaoje inu inende lelo tambu nziro yensitsi mabiani karitsina nsi kasari matabu ilo grave ono yondongo ilonziro ndondo zonongo gendarmerie wafanya honda mabule mru ya rahitswa yarenganye ndo yapaswa mrusha hitswa benge mamilo kemro avuku hau habula enza ehengeshile tendo yafanya bale bahi nenzahe abaha bengeze fami wajawamba ukayarishiri kubali riswami yenyini ukonga boze fami shanga bonyini hauzi ya maudi zitujofanya na mgundu wa jina hauzi ya ula mrola wa ibo kwa basange krimineli ngeka Pablo maudi yefungulo ndio yafanye shasaya izongali zono Faransa bana wandu warao hitso we fungulo arendo wa hitso wandu wa viole we fungulo arendo wa viole izongazi jiro Faransa bana mono ya hefami ya wala sidiwaza jibando bibala wao ilsonde découvrir ukabale famille Pierre Mbabare mtago ma violeri mono wandu warao hitso hunu donc kena ukiri serikali ya gwanzima na mrenge babi zetu amana za kiustarabu na zanongo zijiriwa mwanzo mdori fani sana Faransa ni wakati abate zijiro Faransa na mzidunge mmone ze errori zifani hao harmazen sinku mtizikomete zifani hao ndo mzirenge ndo hunu urgence mrukende yafanya analyze au yafanya scan na ecography mriatso bulaenza hiraheja hustubishiwa anyeja thibitishiwa ukakuti na problem haunge na problem ndarenge dalo fulani
hawenda one medecin waho ufanye jao hauyenda uje bange bidogo hospitalize ufanye operation ngaro hunsio urgent so pia mduka tsobula jao banyunyi jeishi lewe yinu mzingara mriyare mamru nyendo mwisho ka hospitali wa mbuli ya tsawende wakafanya error ukabale mruha ko zaku quelques jours après nda fanya operation hafu ngamtsingo mbula jao nyinyi kamna hukuma za hanyu nyinyi obahanensi ya rudaba no abahartingo hisheni mrarondo la pare no larondo la bari no larondo la onze wala wafu wala tula zikaba wala liswasu wala wale mamawe wala tula zononde yensinge wasilo daraja jayo sirikali ya gwanzima kamili mzingare wandu wa makrimineli mruditse na mdo achililie halinu tabo ngasari ma situation kao heni mndu na doji tsa haba himdo ambo kaya heni jomona ya timtushe na pare police bange jomkina hake dangereux bien sûr kao mdo lo dangereux sonzo habari na kanzaneleza arme hadisi yahe mwana mjongwe ne mwana mdembeni ngungu jori bahati njema ri laweze tabu zinubanga sari ma situation kao wandunga wahara kamjo arme leso ala lararu njozia ritilo haruma UNESCO waritia haruma miji sita haruma patrimoine haruma UNESCO waritia ukaya harisi isi ngarifezeo parti nezensi zilo na miji kao wohususia wahe tarehi ya he miji genjao harme tarehi ya he dunia iba mauze athari za heze amanzondongo shinga zija ya he zenongo za kitamaduni za usana ne ze nyumba za hale ne ze kifaume neja lafuwa bahanu banu ngari juao kaya yemrikao ngedwa manaweza nongo za arme Komori hamba Bajrafil Dr. Bajrafil ikawa zalingo no amabanu ngena fierté yokaya vraiment Dr. Bajrafil safaralo no banu yabehe Komori vanna botasi ngarjoka matajiri kotabu joka Komori tena habo rasa ratilo arme patrimoine mondiali o harma UNESCO e Komori rangule wo ngasimengoni harma mijisi tandiso mjamoroni ya jao mjiwa ikoni jabali ya jao mjiwa tsanda mjini no mjiwa nsujini ngome na mjiwa domoni na mtsamudu ya nzuani ya mijisi tayo de miji ya rengwa au harumai miji ya ka seleksione wa ukaende harumaye tarehi ya heo ye miji ya kia tarehi ya kifaume ya bakineze nyumba za kifaume neze nongo za kihalira ngwe misihiri hata ye majumba ya kifaume ya kaunjia harumai kadro ya he ye dunia ifaze pertineze neze miji kaonge njiao harumaze ntikaole oinuzi seleksione wa harumai dunia Komoriri njia harumai tarehi yorangu juzi kasina wakatira tabo handani sisi ngari singo ufereshai miji ya hatu ikaundo ya zingarao tamaduni waheze athari za hema laho ya kifaume ne misihiri ne hamade zengome hamade ze pale yani anu majumba ya kifaume ya hade zenongo zori ziono haruma mijimi njia kaunjia haruma ye konkuru hiyo rifereshe ritsahe wanduwado bawaze athari bayo yotsi nongo ombi benge kalisonda ratilo ayiho shawasiwasi yo kashwa baha ya utajiri harumansi kamjwa ukaya utamaduni unu zenongo zahe za nyumba hizo zode zenongo zidungo beha wandu wa vonze weijaha kuwe visitezensi tabo kako morlori shingiri zingara abo yoti kejajo kayombi karitsurema ezafanishiha au kaya ketsubide ndongorso ambatsindizo de kinyume au kaya yoti de serikali sido wafanya shayonde mijiwao engemsujini watoka wajanga jambangwa hobango melawe sisebonsi wapuwe nema goba ya hao wa minyanezi ndu zake hopi etsanda mjini bao moronata ikonine mopia tabo karja joka na mjira jobe ya ukaye mijionge birli wao nemi noandwa mji umale honga hubelwao nga huulimi wao nga huulekezi wao tabo handa ninga rifereshao shade miji ukaundo wafanya hazi ukaye Bajrafil kajajo jofanse nongozila yenge kaja kaya jaondo mjiwe koni wa bamaze athari za hao no mjansu jini no mjiwa moronina imopia hatari jeruwa sulitsanga mjini wenda domoni na msamudu ya anjo benge yemijibao yaba kibengeke jatilo ashana izingara kwanga rjoke mijingi ominji tsojo vumba mzima jeruwa ze wasaya yuno muhimu haku handu bamaze patrimoine yuno muhimu ba Komori shana reje harmalesu aladini
mimi handalitso no mastajabu la ukaya azalasman hakaujusa delegation ba niena bajrafili henda Corée du Sud harme capital ya Seoul ya mboka ya wabali yandu 25 harmandu 25 wao kabati hata wandu wa hemiji wafanyi haza nongozi njelewa na yomiji kao yomiji ya kistaarabu sukamoroni kabajajobu hakadru moroni haudhama na mzima harmandu wakaubiriaza nongo hizo yaka harme delegation sukaiko ni kabati mrwe hali hiyo sukaya lewo yinu sujini kabati witsanda mjini hau fomboni ai hau sama na udomoni hau mitsamudu fumbuni kwa jatilo harma watsenda miji sitaba miji ya henda iho moroni iho ikoni iho tsanda mjini iho sujini iho mutsamudu en juin na fomboni ai na domoni en juin voilà miji sita le ya selectionner shame mihandanira hane janji ya harmao msajaja wajir nezemali za danganyiwa ngamtsingo juzi sa suali evanza balindi nibo mwaka ufanya nongo hamanda azinu haini wakatirika umona nibo bajrafi liwe bala delegation za hoa jeni wao mwedungana ne guvernoma gwanzima mwenjahar mwe mijiyo abo mijiyo waka ujihudumu webea welekeza atari wono wakati wako jam visite hamiso wadzadzatu wavazo asari na subaiya wavaze dagila za hao nusu wavaze hudurungiwa wahimi huma bareni ngoma indini wakeyo wandu wala zehazizila pia mima mtoshereza msujini haini wakati ye section kaundo ibe yao mjansujini kwa jaka ula obengo meila na ulekeza raili hata mwejake fikre nunziani yabolewo inubo mahaja yemijia hatu ando wafanya zenongo izo pia tarahunda maka ubala delegation ya andu 25 ndabo nze na mtuangalie miji sita hiyo haini banu yabo warengwa mdu mzima harumo mji huo yajiake representant waho mjahe yatsondao nezo ndo za hamba shahidia za afanyishiha shamrenge wandoa hanyu majaza harumo ya avion wangu 25 wa kamili delegation ya kamili atoka balonde ya tembe irudire je wandu wa charge de communication tijibala wararu ma tijima ma conseiller wa president tijibala watanu bajra filiba habale wa hahe wala bala jau yenda to biendi na tanabuzi lobo ntiju zilonziro za wanaika ongartambi ho mwishawe ya feri ya hemaji nao na mabeni ya maji nkutsu nguna tsolpane sharsha badembi shatsono magari ya sone dileo ya himisiwa mrondo magari yankutsu ya mabeni ya nyote maji ikamtsono kabalanga tsingofa hawa nziro alafu msubuti kweli mbali ya wandu watimizi wandu 25 harma delegation mate harma avion na perdio mu mapesa wakauliwa na hoteli zababo wende watembe wardi wajezao handrongwe kawe yata kets na belzobo ndandro araru ibanu mikamja somezo aliswali yakaufanya hata yobe hawandu kajaka na obligation do fanya zevo Islam nibo maheda mdiro alendi yemijiora rangu wahunda wani kwa hindi ukwato wenye kwa jaja onda washudezo wakaunikiwa eyo ijana faida hindi ikalo enunga mlozao bibi harusi na bana harusi kwati yabo ilo tifoto gemso hunda mijisita yafanya hazi yakaurepresente komorende onde shobonze kamjashidonda ndusitar me mijioni mdubani warengwa mdu mzima wakando mabana harusi wa hemijia hao mwenda maone soka wanundo andu wakauvama tarishindeli jebanu hei ndransa nongoza kindini zinushandi zwazadi hakansuka inu wakati yanzu asatistezo andu hahe yanzo mali ya rumie na mwone baba fanya hamna estimation mtiti yahe voyagine wandu 25 wandu 25 yone soka ya bienzima waimru ya fanya hamna estimation msisari mazerezo na renga bienzima ale returu ya mdu mzima ika 2300 euro zima jana mayili na zimengomera rwoju yo ale retour ya mdu mzima ula banenda Corée du Sud waonesa karenge wandu 25 remultiplier ze bie hizo za bia 20 ya 2300 heni mdu mzima yo 57500 euro 57500 euro yaode mapesa harumishiha o haruma o wandu 25 wakofanya ale retour yabo yo calcul simple abo karjenda ukawapashia première classe inunde basic inu yabo karja hanse yambaba lukumani wonge na privilege za hebo juu yabo sharti otsanganya yabo inu amdua reduise swafi haya wanduane hébergement ya hao watsanu haruman sumfukare wakaya yiho wakaula la hoteli
yawe l'hôtel ikao do yakamwensheri yabo haini l'hôtel yabo haini chambre ikao rengo hasa 50 euro masihu mazima yabo wandu 25 harma masihu mfukare ikawa renge 25 personnes fois 7 jours fois 7 nuits harma 50 euro et ça 50 euro inu wamba ukayangyo 26 250 euros 26 250 euros ils ont des masihu mfukare ya wandu 25 wakamultiplier lo hamasihu mazima rali ziu kumena zitanu heni masihu mazima l'hôtel homlalo yabona mwone yo kalkuli ani abo yonde l'hôtel ya mwensheri na banu wako kapitali wajaone sa ze perdium dazila wana tahomba wadingoni kwa utsongeza we pashia mapesa yorumi ya urendeje wanduanu 25 henu siku weka heni mrumzima banu wako nikiwa rali zikumena zitanu sa 50 euros par jour gereje yo tena 26 250 euros 26 250 euros ya 7 nuits 26 250 euros ya perdium mapesani kwao wado chapa reja harmaze transport kangware ngoma busi kangware ngoze taxi leni ndware ngao yabo wati yokaya 5000 euros mrako estime yabo habilite na ma calcul simple haja harmaze visa assurance na frais administratifs ya estimation globale ngo 2500 euros haja harma réception communications imprévues ha estimé tena hambangio 5000 euros harma ndishirini na tsanu nsumfukare yabo hasisize calculizino pia harenge 57500 euros hafanya plus 26250 ya l'hôtel ya henu sikwar mansumfukare hajaha njeza tena na 26250 ya heze perdium ani de mapesa wanikiwao zensumfukare jekao henu siku zimarali zikumena zitanu sawaneze l'hôtel henu siku rali zikumena zitanu hajaha sisi tena zemayenza transport mapesa kauloli ba orenge mabisi ne jao 5000 euros zima janamatan hajaha sisi tena harmaza assurance za heze frais administratifs netijizi ndini hizo 2500 euros zima janamaili na mengo mitsana hajar ma reception za imprévu na jao 5000 euros hasisi pia hamba ukaya zensumfukare azali azirumia ine délégation ya ahe yuko Corée du Sud warumia 122500 euros yabo yonde ya hambani 122500 euros soit 60 300 000 francs comoriens milioni mengo mirandaru na zilimengo mirandaru de mapesa wandu 25 azali ya wabalia uenda zao harmainsi ya Corée du Sud harmai hadisinu yahe ya UNESCO ne majumba ya hemiji mfukare mirandaru ya rengwa monsi juari yanja harmai tarehe ya izanyi jumba za kifaumena jau hatokobala delegation de wale mapesa watembeye wa sherehi wa fanya ndongo rutsojua hata izo walirola horejei majumba yawe kemiji waja wazia kwa tulima ukoyo lazima warejaje wayawone ya baba mwende mjitaru matarehi ngebido waje wandoaje wa confirme yebo matsube hata mrumzima wa homjiwo matso wanike honor hata mijio kwa jajo ufeta ukakwa jingwa fetendo na ukamnenda onongo banenge babe wa mrumzima warejaje amba rende rono jao na mjuheri sherehi baba la koli ndongo nkusha yebanu ngarjora mba hadisi na singa sina mosi le rafanya ibane delegation rushiri na tsani kamuhimu hakubo bajrafil wamba azali mrandu rushiri na tsani hela Corée du Sud presque 60 millions abo de mashashi abo mishi abo abiri hambani shaka tujo kawapa sha première classe tawe kawapa sha première classe abo ngyo juma abo tabo ngyo arma 120 millions henda za shikomori yondongo nziro haku harme komori mahalari wonawe tamba majiliwe makati yanu tabu ya mwenjeri wonawe makati yanu soholeri wonawandu wa lilao watsuliwa mapesa hao ya nsolata baloa swa nuwade warimani avese na wa hospitaliza tangabo ya hafa yabo yoto biendi ebenge kwezi njakanza nikemle noti zimbaji rikauja ujerla ani zanongo za msafara ula ruone soka ya zali hadungi ya urendensi na hii
wakomori na msokaba nurdore mema jaliko no remaze sambe na hunure la muha rejunda zena ngosta zibiri ba ahe ya zabira renga batampaka da barjona na arma madazi ndwaji. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.